hej, ja sam koristio ChatGPT da mi napravi svu zadaću, napiše mi sve što treba, jes to, ima više vremena za TikTok, za igrice, da se družim, da se igram. O čemu mi pričamo? Ako je to vaša sudbina iz ovog uvoda, nemojte to da radite. Dakle, ako koristite AI alate da vam omoguće više slobodnog vremena, kao što sam govorio u uvodnoj lekciji na ovom kanalu, činite sebi medveđu uslugu. Nemojte to da radite. Jednostavno, neću se mnogo vraćati, pogledajte prvu lekciju koga zanima, ali to jednostavno nemojte da radite. Mnogo ćete šteti nanijeti sebi, mnogo ćete šteti nanijeti svojim roditeljima ako ste tinejdžer, dakle u smislu orijentacije u karijeri i svemu onome što sljeduje iz toga. Tako da, ako mislite da je ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Grok, da su tu da vam naprave prečicu ka više slobodnog vremena, ne bih vam bio u koži za nekoliko godina. Dakle, vi trebate da znate, i o tome će biti riječi na kanalu, koje su maksimalne mogućnosti AI alata. Ali vi prvenstveno, i sa tim ćemo danas i početi, treba da znate kako da koristite odmah na ispravan način. Bez čekanja, bez prenemaganja, bez trikova, bez ičega. Dakle, krenite odmah sada, pokazat ću vam Study and Learn, pokazat ću vam, to je u ChatGPT-u, pokazat ću vam Guided Learning u Gemini-u i pokazat ću vam Learning Style u Claude. Pa hajmo. Ovdje nećemo sada govoriti o nekim stvarima kao što su koje alate izabrati, na koji način ih koristiti da budemo najbogatiji, najuspješniji, najsrećniji, ne. Ovdje ćemo govoriti o nečemu što je najvažnije, odnosno jedna od najvažnijih životnih odluka, a to je ispravno korištenje AI alata, pogotovo velikih jezičkih modela za ispravno usvajanje znanja i za ispravno postavljanje prema paradigmi, odnosno prema okolnostima koje nam sljeduju u narednim godinama. One su već tu, dakle ne možemo ih izbjegavati ni na koji način, dakle moramo se prilagoditi ili ćemo biti u velikom problemu. U ovoj lekciji ću pokazati u 3 alata kako da koristite mod za učenje, a u narednoj lekciji ćemo govoriti o notebook LM-u koji je po meni najbolji alat za učenje generalno. Ako koristite ChatGPT, u ChatGPT-u morate da imate aktiviran thinking mode. Ako koristite besplatan nalog, imat ćete ovaj auto router koji nije najbolji, pogotovo u besplatnom modu, zato što ste besplatni korisnik i kompanija ne želi da vam da najbolje resurse za vaše potrebe. Dakle, thinking mora biti uključen i po potrebi i ovaj extended thinking ovdje. Dakle, birate ga ovdje dugmetom. Imate standard, imate extended. Ja hoću da shvatite da nemate više razloga da ne koristite thinking modele. Ranije su bile velike kvote, pa smo morali da štedimo, da šparamo. Sada to više ne morate da radite. Dakle, thinking mod morate koristiti. Nema izgovora. Nema nikakvih razloga da ga ne koristite. Dakle, ako koristite ChatGPT, koristite ga, ali morate imati thinking mod upaljen. Ako imate besplatnu verziju, ok, bit će jedna posebna lekcija za to, ali to nije dobra stvar. Dakle, u besplatnim verzijama ne možete dobiti maksimum onoga što vam AI može ponuditi. Dobro je za ulazak u priču, ali ja podrazumijevam da oni koji žele da ispravno ovome pristupe, pogotovo ako ste tinejdžeri, da vidite sa roditeljima, dakle umjesto neke Netflix pretplate ili umjesto nekih igrica pretplate ili tako nešto, nekih mikrotransakcija za Fortnite, uzmite mjesec dana i izmjerite rezultate. Koje su to, dakle, opcije koje ćemo danas pokazati? Dakle, to su Study and Learn mod u ChatGPT-u, u Gemini-u Guided Learning i u Claude-u ćemo koristiti stil koji se zove Learning Style. Namjena ovih modela jeste da, odnosno ovih alata unutar modela, sad neću ulaziti u neke dublje priče, to ćemo ostaviti za poslije, ovo je prva, da kažem, praktična lekcija. Dakle, ovi modovi vama moraju da budu default modovi. Dakle, ovdje nema izgovora, nema pregovora, dakle, nema koristiti velike jezičke modele kao
otvorene modele gdje vi dobijate sve na tacni. Dakle, vi morate da imate uključen studij. Zašto? Evo recimo, krenut ćemo. Želim da, ostalo mi je autokorekt. Želim naučiti sve o specijalnoj teoriji relativiteta. Čuo sam za nju u filmu Oppenheimer. Recimo, prvi put smo čuli za ovo u filmu. I kliknemo tu. Idemo isto u Geminiju, dakle kliknete ovdje na ove crtice gdje pišu agents i kliknete na guided learning, evo ga ovdje. I stavit ćemo isti prompt. I u Claude idete na style, besplatni je nalog ovdje u pitanju, idete na style, izaberite learning mode. I kopiramo ovdje. Evo ga, dakle, ChatGPT. Kaže, super specijalna relativnost je baš film moment tema i Oppenheimer dobar okidač jer sve oko nuklearne energije i čestica stalno dodiruje E jednako mc na kvadrat. Da bih objasnio baš po mjeri, reci mi samo jedno. Na kom nivou? Dakle, sad nas pita na kojem smo nivou. Srednja škola, fakultet, učiš i iz radoznalosti. Kad mi kažeš, idemo korak po korak i sad nam ovdje daje prijedlog kako će to da bude. I ja ću reći, ja sam srednja škola, gimnazija. Gemini, evo ga, kaže, predstavio je 1905. godine i promijenila je način na kojim razumijemo. U filmu Oppenheimer ova teorija je ključna jer objašnjava povezanost mase i energije, što je teoretska osnova za rad atomske bombe. Istraživat ćemo ovu temu zajedno. Ja ću ti postavljati pitanje, nuditi smjernice. Dakle, ovi modeli vas usmjeravaju da vi morate da saučestvujete sa njima. I to je ključ uspjeha sa AI-em ako ste tinejdžeri danas. Dakle, morate da zajedno radite sa. I ovdje, dakle, imate zakone fizike, brzina svjetlosti, imate čak i ovu kreaciju ovdje, dakle, slike gdje pokazuje. I sad kaže, kako bismo započeli našu podajnu da beri jedan od ovih smjerova koji se čini najzanimljivijim. Paradoksi vremena i prostora, najpoznatija jednačina na svijetu, granica brzine i svemira, koje od ovih puteva te najviše privlači. Ne znam, ja sam srednja škola, ti izaberi. Volim Harrya Pottera, pa mi pomozi sa učenjem u tom okruženju. Ovdje ćemo ići ovim tipom. I ovdje imate, dakle, slično u Claude-u. Kaže, opet pitanja, koliko su upoznati sa fizikom generalno, koliko su konforan sa matematikom, šta te najviše privlači. Recimo, dakle, da počnemo, ja ću opet reći ovo isto ovdje. Ne znam. Rećemo ovo isto. I pustit ćemo ga da radi. Evo ga. Ja sam srednja škola, kaže top. Onda idemo gimnazijski, malo formula, puno intuicije, mini eksperimenata. Brzina svjetlosti je ista za sve posmatrače, čak i ako se kreću. Zamisli ovo, bez računanja. Ti stojiš pored pruge, voz prolazi, neko voz upali lampu koja blica naprijed, ti vidiš da se voz kreće. Pitanje, da li ti očekuješ da ćeš mjeriti brzinu tog svjetlosnog blica kao, i onda imate pod A, ili kao pod B. I sad ću ja recimo staviti pod B. Da vidimo šta je Gemini. Evo ga, kaže on. Zamisli da je specijalna teorija relativnosti zapravo skup magičnih pravila koja upravlja našim svemirom. Einstein je bio pomalo poput Albusa Dumbledora fizike. Vidio je dublje u prirodu stvarnosti od većine ljudi. U svijetu magije, zakoni prirode. Dakle, imate sada bukvalno, objašnjava vam sve kroz Metloboj, kroz Quidditch, kroz generalno Harry Potter sentiment, šta se. I sad vi naravno idete, vidite, i uvijek dobijate pitanje. Ovo je ključno. Uvijek dobijate pitanje. Morate zajedno sa AI-em da radite na ovim rješenjima. I evo ovdje sad kaže, imate lekcija 1. I opet vidite na kraju. Šta misliš? Kako bi osoba sa perona opisala kretanje žabe? Ovdje im kaže skroz normalno. B je baš ono što klasična fizika uči. Brzine se sabiraju. Ali tu nastaje problem sa svjetlošću. Hajde da ti
da sam vidiš zašto. Dakle, nisam tačno odgovorio, ali me navodi da dođemo zajedno do tačnog odgovora. To je suština rada sa AI-em. Vidite, svi ovi modeli, gdje je vaša sloboda, gdje je vaša mašta, gdje je vaš, da kažemo, prostor. Vi birate kako ćete da učite, ali molim vas, učite to na ovaj način. Učite na način da koristite study and learn, dakle, vratit ćemo se na početak još jednom. Study and learn u ChatGPT-u nalazi se ovdje. U Gemini-u nalazi se u Tools, Guided Learning i u Claude-u nalazi se u Use Style Learning. I molim vas, to mora da vam bude paradigma. Nemojte koristiti ChatGPT ovako, o tome ću malo više u drugoj lekciji naredne sedmice, ali nemojte koristiti ChatGPT ovako. Automatski model, napiši mi esej o jednoćelijskim organizmima. Ovo je pogubno. Evo ga, ovo je pogubno. Vi ne trebate da radite na ovaj način. Vi treba da učite kroz study and learn formu. Vidite. O ovome više naredne sedmice, ali evo samo za sada jedan napomena, ovako se to ne radi. Vidimo se naredne sedmice.